Bismillahirrahmanirrahim. Mo maga karatami ko burane, mo maga sogi mi ko burane, kodai ka kalamaru, bibata sa yuba. Gaman lang. Aja na si kapi. Sa purubannya rotan, tapi nakanalada si ka Ustaz Yasin. Jaman lah. Aja tuh tersinggung. Jamaah drama di kami surah memundang. Kalau mau Pak Desa. Cilalebak. Napa ingat talema? Burung hantu lo mandrewari tersinggung sih ya. Leten nih kok tuh. Kata maino saya takut tuh leten no. Enak tuh buat tersinggung mani. Jangan. Ini meti tuh makun reye. Silapa mi ada tai di buran ada orang. Nah dia saja mundang sama ceramah, mundang sama pengiwang. Jamaah yang drama ceramah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sinina wa pengaku tama-tama lebiku sirasur melebiku yang saya hormati. Ribataraka itandra asyukuru kamarajata lorisesi arajano fong Allah Ta'ala. Atau pada engkataraka mabakasa pole ribola tudangan nabutinge. Tutu salompe udani mateka risebak-sebak minasa. Mola alete wadanua makatani riwelar tepetu. Madampe masenge ritana salamak nabuti buranewe. Puri pasiruntu itongko na bungaros ite hutabaka angkai apa itu dang. Tanahore mancaji keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tanahodo sininda bangantara na butinge. Narenremanang ibarakusan na sininda anak darana laloy latu kumanyehelalan na gudange. Tanahodo tadan na to manuk-manuk parakusan na sininda kalolewe kasirilalan na barugaywe. Yari di kalolewe masiri matoki tu kunaloja ki Pak Desa. Nawisa saleku Pak Desa. Makoto para memang anadara nakalolo si kanang memang namon ni janda tagatung kota tong kami bulu mata falasun na warna to. Tersinggung siko. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanriya lupa masalah mapasalaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi amancaji akacar di mana tu bersalam arili no matur seremoni ng Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ada kisah nagafar kalau tidak salah. Ya. Beberapa bulan yang lalu saya selalu sampaikan di acara pesta pernikahan. Maka dapat akar itu tuh kia rini teman biningange. Iwan ni LM menresiko beritewe salah satu stasiun televisi. Makukue makun raya sungguh luar biasa peningkatannya. Peningkatan namaga pere mega antri ko pengadilan agama lo mana guga ilapena lo mana mabiang ilapena na sabadena kan jama-jamana gara-gara virus corona. Jamaah yang dirahmati oleh Allah manca jiba parengarangi ya loridi yang kemo balak kaita makotori di na boti makun reye dena ni risa makarabega na kakabega andri barabada andri boti makun reye papada vade laketa angka jama-jamana siwa wade gaga angka buliana si bawa de gaga mawata madisina mapada makotor ready yerboti malonge aja na mawatana milakai tata bojiwi mega makunrai angkana mi duina lakai na bojiwi mawatana milakai na bojiwi macuani lakai na dena gaga jama-jamanna sakaruba ni beko ni carana sarap pamang yer lakai na kasi nakanna staro masiga na matisi sa jaman rahmatal Allah tabaraje nga dampa yaridi makunrai yang kali boti makunrai mo ya. Ya ridi makun reta baraje nga dampo asala mabusuk ki kolaketa na namo bauna suruga dito tunlem membawi. Sukuru ki bu ang kamalaketa.
makun reye aja kamana nan roy ko sesekali aba madari debi tu gaga napa non roy ko sesekali aja na to mabela jamain rahmatullah Allah. Sedangkan atau si cewek mi nampak nasalai kita ngalala botik tangalala sakitnya sungguh luar biasa tak tertahankan 40 tahun nawawa yaitu dan lempurai maju macam bau ya pak iya malami wi karena curhat takkan lukumu atau lima buli jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan makanya komeno ki majaji istri yang soleha tengkalinga ada na laketa aja na ini melo perintah laketa madosa ya tu makundaya kono perintah lakena na jalo lakena na basaruka batu mata lakena kecuali ko saru mata si mula jaji desa na marigaga iya aja na sikap bi sa puro banyak rota kenal ada sih kau Ustaz Yasin jamaah itulah aja tuh tersinggung jamaah drama di kami surah memundang jamaah kalau mau Pak Desa jamaah yang rahmatan inilah kepada desa yang sungguh luar biasa Bapak Remetoni atau mataku gue karena itu Pak Desa itu yang ceramahku kemari yang viral di dalam itu telungas sobawa langsung ada undangan tabligh akbar di Sungai Nyamu. Terima kasih Pak Desa. Saya tabligh akbar di sana. Jamaah yang rahmatan Allah. Boti makun rayana, boti buranewe. Pakasingina itu bainemu. Bimbinglah istrimu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakasingi ibadana. Apalagi tu nak malolola da kowita tu anu na napetama SMP boti buranewe. Kecuali ko macuani muruna deno wisangi. Boti pula makumis ni ro. Masumanga itu kumakumis na lakay. Madari dia mana tappa marna memang ni makun daya. Kami kaya ka pala sopeng. Tega ka pala sopeng. Aka lima munay. Bega ko. O sopeng. Makasti tu na to sopeng. Ya itu to sopeng namo macay makarato dema. Agro ye be makalora dito to sopeng. Namo macay ta to dema. Ini istilahnya. Jamaah rahmatullah ya rona ini boleh sopeng. Murah nih ga? Kamu cukup? Pura nih? Pura nih? Pura mana? Pura nih banyak kada. Masa ini mengurat tuh? Jangan. Betul. Itu kewajiban laki-laki kepada perempuan memberi nafkah mati. Mau maga karatami ko burane mau maga sogi mi ko burane ko dega kala maru bibanda salasa yuba masoni ko ta masoni ya bu ikasitie kasihan de lo ni ko soro to mi ta wattu jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu na poti burane aja lalu na mubadi diri bainemu maka dekade benemu magana maka Nabi tak khairukum li ahlihi sebaik-baik di antara kalian yang baik ahlanya terhadap istrinya. Baja sana dia nak mula maka dekada benemu, mula patah pelima benemu. Coba joka ko yolona ugede yaro kolo iro parasi tai. Ita yaro makun reye maga modele na rasa-rasana memana. Makun reye mapamuli kata mabet di mewan ni. Betul. Mana seni bisa ba? Sama nama kurang tepat ya. Ini itu makun reye. Silapa mi ada tai di bulan yang orang. Nah dia saja mundang sama ceramah, mundang sama pangiwang. Jamaah yang dirahmati Allah. Aja lalu nak mau batak pedi lo benemu. Aja. Pa makun reye mapamuli kata mabadi. Memana mangidangi tabati rasa. Namo macuan na majato no ni talo na rempo sandala aga. Manu aja ko na mangi dalam hari. Kaya mangi dalam hari. Ustaz, japi-japi mani kasi wayen kani wayen saja. Maka apa depen itu HP ko tu bacang yan. Kama ayah asa mangi dalam hari sa mangi dalam hari pa ustaz. Ayah sa mangi dalam hari. Iya ba namanya ni talakena komendre le bola lamari tuda. Mama lasa ba yi. Ya tu basabaran na bismillah kona. Ada sarasana makunda ya matampu asera ulang. Joka namo maga solina wajunna. Tetai makalale kasi joka na bare bukannya ilang dicumi-cumi. Jangan rahmatul. Ada sarasana makunda ya. Lo si memana makunda ya saru-saru batu matana. Nakamuri-muri mana mo doktor nakal kato. Budi na mama.
Rogi ko tumpa aja ka majuta. Kaya to ipagudang ni. Tidak mungkin dia nak juta di sana penuh. Pagudang. Jadi, apa lagi? $10. Aja itu aja minum Quran. Betul. Apa lagi apa tambah gue? Apa lagi waktu ada voting macam apa? Asal macam apa waktu ada voting mega di ina. Wah, menyaman ni jamaah anak. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang na ako diri. Kalinya voting ane, tama-tama cede garen anu. Voting buran ane kalinya. Langkai kami nammalab biriwattu mangidan na bayanena na manja-manjay benena agana non rodara benena matampu aserawulang dena boji sapa gara-gara nanya abacekang Akena disi bainena melo memana la bolla ke malabbi jokkari we ulunna bainena na sabu-sabu sarra na bakuru sumanga ibainena na bicikan idoce kanan na bainena babura la memana iya na ditunakkar na bolla kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi si anak nama depe sila bungambo pipang iwido cilikanan na anak na Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah mabicara lalangati labong ngambok na bici na nabangin na daw cilin na anak na nakadana anak baja sa diewe umelon lele mama sena pong Allah Ta'ala idi mituna uran mato bici idot cilikanakuna la ilaha illallah acam gua bang jamain rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu satu. Kedua aja namu makati ko bainimu ni gaya palaw makun raye pagonci na dalen ke ko makun raye ya tu basa barna ya ridi makun raye label ma palaw laketa aja tu banyak curiga aja tu mata ri botutu kamakun raye sila lona label lakena tu mata ri botutu tu ma motor ni kecelakaan mati ki gara-gara iko mati jangan kesina. Jangan banyak curiga. Laba laketa lama palok asam pajaduhani. Sujud pacapuran eloni kubung Allah Ta'ala jamain rahmatullah Allah. Aja tabaki dari lata. Ya la tu basabarna. Narekotoko ki boleh rirokok tak jamain rahmatullah Allah. Ribaca nih. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Nigi to baca yewe jamain rahmatullah Allah. Maka betam mereka icata. Jamain rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Makun raya. Malomo dalena, magay neng kalinga dana laken na, batinulu beribadah jamain rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ato limanan na. Kama akun ray, terlamba laken na mapalo, nano ko, may no, mangsi mutang, mangsi. Bebu jamain rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atan ramato itu makun na bojin na laken na. Asalamanibit timun naman na yatu. Magay na sabab maringang inaka. Jamain rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itagara timun na benemo. Maga, benemo itu tanda benenan. Maga, mumpa mua. Asalang kamakure mumpa timuran na boji cerita jana beli bolana. Dia mulolos. Jama. Ya toh makoi. Jama. Aja kama pendre lima liga suramu. Jama yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Arna boti buranema parintangi benemo. Boti makun rayena bakasingi jampa-jampa na lakemun. Aja musampiangi makabina lakemun. Mau jadi istri yang salehah. Satu, hakku zauji ala mar'ati aja musubi hak na lakemun. Kumakabi lakem majalar musampiangi. Nigi makun ray. Ikabi ko lakem na katalu. Nasampiangi bakabi na lakem na katalu. Madosa labu bayne. Selama 40 hari, 40 malam. Sini nate ko demo nalino. Matano tando gang kaire. Loko tu makun ray masampiangi. Gas. Nigi makun ray. Alena bunga-bunga merah laken na kolebon rajang pada apa na komen ray satu kali haji dan umrah tanpa mata wabak langsung mabau muah selesai. Terus gas nigi makun ray. Nigi makun ray mati nulu matampu jamain rahmatullah kata Nabi kepada anaknya Fatimah selama matampu itu labo makun ray malaikatnya Allah yang memohonkan ampun atas segala kesalahannya labo makun ray. Jadi anak-anak labo makun ray jamain rahmatullah lisu labo indok mapaci pada anak sila raja mapaci por selesai tinuluki
Atampo. Ati lolo ibu. Sa di mo na malo, nasa lang ito kahayin. Jam, masay kala mo betul astagfirullah. Dia mame kan aku kue, engkau kesustas agi todo. Masih lang ako, jadi aku jagur. Astagfirullah. Masih lang ako. Masuk iloto penyerangan. Jamai Allah Subhanahu wa taala. Itu serangan tanggung jawabna desa lewadan. Jamai Allah Subhanahu wa taala. Araboti makun wa antuti amrahu. Baca bagian aga kami nana boji lakemu. Ya kona boji lakemu mita na SMA, aba jo SMA ko na kamara. Nah boji lakemu mita makun malapai cilana, silakan ibu malapai cilata, tidak ada masalah. Cuma yang tidak boleh disiksa suamita, icalalah kita, madosalah kita. Ya konagai takallu anita napa tataru malapai. Menyerupai Fir'aun laknatullah, dilaknat perempuan yang seperti itu. Kau malapai dia sering merigaga cilata, yang penting aja takallu. Cilalebak, napa ingat talema. Burung hantu loman rewale tersinggung sih ya. Leken nih kok tuh. Kata maino saya takut tuh leken no. Enak tuh buat tersinggung mani. Jangan MC anda lagi jangan tersinggung. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Karena buat makun raya. Bahkan kata Nabi waktu itu kau nana batima. Makun rai mati nulu mada buran. Pusarangnya ada lakenna. Iya tuh turu pusana lah mau makun rai. Mancaji balawai. Boleh dibaca lah Nabi neraka sepanjang 7 hasta. Makun mati nulu maki bukobi. Aku mau jimenu nak buat hiburannya. Pega sabar ke? Pega gafar. Aja lalu mau kada mana nafar. Papa dapat far si sabi amanya. Aku mau jimenu ini far. Hah? Aku mau jimenu kopi teh apa susu? Sembarang. Ini nak. Hah? Susu. Bye. Lo masih gak sipo ye. Jangan rahmat. Buka ko balena Muhammad. Jangan. Astagfirullah, mafadina nunna. Jangan Allah. Kena babura ye boti makun raye. Asimulangan nam itu na boti parge. Ye kome burangi inu ko bigilakemu. Garu ni ko biebe na. Insyaallah na dena selingku lakemu. Makare babacana na pi garu ni ko biebe. Ibu-ibu dito na bake ko ke babae. Kolaba nila majuma, tengkalinga ni makatoba ni fa ustaz, tagaro ni tegbura ni kobi, magaro ni igaro na kobi. Kalinga boti makun ray modala ni yena. Dewi sakar malampe mo bagasungat kuya. Kalinga, para meno mana? Daw nagpamanari ko gudang, baca-baca mi. Kaya na boti makun ray. Garo ro kobi makarena baca na bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh bung, tapapadanga ka po patana tinalaki ko patana ye ko bebe lori makun relenya unonga kalake ko na rin kong kamakun relenya kita barakan la ilaha baraka Muhammad Rasulullah amicu e kasaplo itu insyaallah na sa itu. Lu udah semua itu kawan. Lu udah semua baca-baca bunuh lakai tadi pak guru sih aja mana mucurhana ustaz. Angka dalam sebuah agasanan narampengan ki guru tak riali ya roko danga-dangata ini labu makun rai. Ya welo tarapi safinga andre na lalaki. Jamaah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Oke nak, boti makun rai. Mudah-mudahan engkau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Makun rai matinulu masam paja 5 waktu. Neng kalinga ada na lakay na najaga yalena bure-bure na langi. Na pasang ular ramalata dahulu jannati bisalam fitay surga kami namubuji ini makun rai jamaah rahmatullah Allah. Ini labo lakay pa. Ekotorinan na mo ki beneta de na titi agay rubulyata sa barabawan ni pa magay makare na bita nigi lakay elekele mo binalo mapalo sapay dale halala na nalisu matakko iya tutakko na labo burani mancaji papalolo dosa riseseta jaman rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir matuana botimi aja tamabedara ko manituta. Iye jaman rahmatan Allah aja tapasilelengang ni manituta. Mana itu pertama minabuji na sa bangko to Fortuner na. Mana itu kedua kasi oto garando mi. Na masaro lapi oto garando na oto Fortuner re. Magay meto tawe sambung oto garando mi. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sabar lada matu amuna. Sabar arot taja sabara. Kelingar jamaah rahmatan Allah. Sabar ato ko na ikubuti buranewe yang peti aja wara sabara nero pura wacara makota na rai. Wah pura wacara sabar lada.
Si Runtu na irajewe konsidera may kumi babange sa beberapa bulan kemudian itu naundan ape manalakadol ada nawe pa Ustaz Supur Maraja ka idi udupe macara mangi kasi nawi jawe ang kaniro kasi man itu kusabara lada burat acara maka alhamdulillah ji tauna tu tabu man itu nasa iya pa Ustaz onro sabara na man itu ku pa Ustaz tinro bawan na jama ajalala mo pa tinro jaman rahmatullah sallallahu